Pak water pedes. Aku bengok-bengok jempling-jempling gak oleh. Lek kotor ra oleh jamaah, krungu. Gak oleh. Ketimune lho kok jekek kono ora nggih lalap. Seger lalatinon. Iya no. Mending ta? Cukup deh ya. Usah, sesuk. Wah ngono kuwi arek aku. Apa kan? Aku tak kepati bos. Apa? Kepati bos. Kowe ndang jungkasan kayak macak sing ayu. Tinggi ning klambiane arep ora iki? Ora manut karo aku. Kan wis mangan sik. Lah iya. Tak jekuk ning klambine, Mbak Lia gak rene dipacaki magelem ora? Enggak kacamata kan, Nek? Ya, aku nggae kacamata blur. Ini dok. Ini dok. Apa nih sing koyo dok? Natu. Dok. Ngeper-ngeper ya. Tak dulang ya misalnya. Yang pertama tak dulang. Mantap deh. Cocok loh. Saya belum tampil dipacai Mbak Lia. Iya dong. Semuanya kondang Desa Ngadi, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Lokasinya di sebelah Bapak Mundir. Manut ku lagi? Bebas ku lagi? Tinggi. Pokoknya binaraknya. Tinggi. Cepresnya dilai kuwi. Mangan nang tutup-tutup kowi ya. Mau di make up piye? Anu coklat. Mangan coklat. Mbak. Nol. Make up cantik. Gainen cantik, gawe idep pasak. Gawe idep ya. Kakak edep. Ben cetar. Kayak sahini cetar. Bermandi, takon mangan sawi. Sempolnya Mbak Lia enek lho, gampang kok. Ya. Oh, belum makan. Makanya mangan saiki wisan. Selak kesoren kok. Oke, siap. Oke, baik. Kira. Iki jenenge apa sih salone? Sini lo kenalan dulu. Salon apa? Talia. Salone Mbak Talia Desa Ngadi rek, di Pane Puskesmas Desa Ngadi. Bisa langsung ke sini aja yang pengen karnaval area busana apapun ready dan tersedia di sini. Oke, baik apa lagi? Artrise. Wis ditoto mengke. Ora ada usek-usek. Lah kok uwes. Dadane mantan karo sapa iki? Awak dadi mantan wis sapa iki? Tek segone ro. Dadi mantan dari sapa? Mas Riko. Mas Riko. Ada Mas Riko. Jere ate. Pak Aten manggawe pakai jenuken. Oh, ngene Pak Jurgen. Langsung nyelok. Pak Aten. Pak Atin. Ayu men iki yo an. Wah. Iki sapa to? Iki sapa to iki? Ayu. Bebas lagi. Tidak, oh. Segore iki sing dadi mama apa ora? Pangan. Menyanyi apa kok? Nyawangi. Wes. Mending apa lagi? Cocok. Kajak boleh baca ibu. Saurunge maghrib. Saurunge maghrib. Jamaah ora kok? Kotor. Nah, Bang Luweng kok. Nggih sini. Rene. Ono. Nah, kalau arep makrim kon ngentek dhisik. Alon-alon yo. Kudu diundang deh koyo ya. Ning tinggi sik. Mbak Lia. Nah, dimam sik. Wah, Bang Batin. Angel nggih mlet. Lecek. Apa ana sing lecek e? Dadi mantan karo sapa? Tak wato. Dadi mantan karo sapa? Tekoni kok. Lek dadi mantan karo sapa?
Saya Mas Riko. Masih kan ada. Dan depan. Bali ya. Oh, antik. Paten. Patem. Kene paten kan paten. Nyapa Bang e? Ngenteni kowe lho kayak emang Ngenteni awakmu. ada oleh mantan. Ada dari mantan Patem. Nah, Heeh. jalan. Tapi sebut barong. Mbak is jadi kan mbakmu mak jalan. Wah, kabeh mbok sebut. Parim, anak itu Ayu. Bebas lagi. Jujur om. Boleh iki sing dadi mama apa ora? Pangan. Mau nyanyi apa kok? Tidak wangi macam bebas aku. Wes. Mending apa lagi? Ini Cocok. cocok kan. Ka jawab boleh. Ada Makan. kiamai pulang enggak? Saurunge maghrib. Cara magrib. Jamaah apa go? Kota. Kotor. Luwe ngawin. Nah, timbang luwe kok. Sudah saya sekarang. Ini. Ana. Nah, kalau arep makrim kon ngentekne dhisik. Alon-alon ya. Kudu didulang deh koyoke Om. Main sok golek macan. Ngono Mbak Lia. Nah, di Ini mamre. waktu mikose. Wah, Bang Urbate. Angel nggih mlek. Cek. Lecek. Lecek jarene. Apa ini lecek? Petir, elek. Dadi mantan harus apa? Tadi. Utak waktu. Dadi mantan harus apa? Tadi ya. Ditekoni kok. Lek dadi mantan harus apa? Tadi ya. Jadi harus Mas Riko. Masih kan ada. Nah, nek imam. Dan di Surabaya saking pundi mawon seneng mriki. Tulung agung matur sembah nuwun rawuhipun Yogyakarta. Dugi Yogyakarta tulung agung luar biasa MLGT. Semoga makin maju. Ya robbal. Kalau Mbak. Dadah Mbak iki. Semuanya
didengakne kae rezekine akeh. MMDT tak bulan depan minggu depan kesini lagi jajan kabeh ning kene. Nanti bisa ketemu Rifnatu lagi. Amin. Amin, sama Ridwan. Rifnatu Gede. Rifnatu piye? Pancen bejo, alhamdulillah. Basiron ki kaya apa? Nyampe ya murah. Ya Allah, Basiron. Ron, kowe diomong Rifnatu kaya nyampe kaya Allah. Nyampe kaya Allah panjenengan. Ya panjenengan mirip lho Nduk aku ki. Bebas Ayo iki. apa? Bebas ora, Dit. Ini latihan nyanyi Pak Rojo. Latihan piye-piye ten apa? Lagune apa? Lagune senengane Ayu Ting Ting wis. Waduh. Lagune Ayu Ting Ting. Lagu apa judulnya? Walijan. Benerannya yang maju Kang. Ayo maju Kang. Biasane ngono kuwi karo Bang Black. Lagune piye? Akhirnya Kang balik Kang. Kayaknya bahasa baru barang. Ya. Formasi lengkapi enek Riko, Rizky, Minan, Laudif, Om Black. Mas Apo, tetap mohon doa restu kepada para penonton yang ada di sini. Biar Rifnatu ini selalu diberi panjang umur, berkah selalu dan juga nanti lekas seperti kita semuanya. Amin. Yang awalnya mungkin belum tahu, memang saya itu juga dekat sama Mas Tabu, sama Rifnatu. Iki gak dijak omong, liane menek rambutan, menek pelem, ngono tok. Arep isor jambu maneh apa piye iki? Penyakit. Saiki wis cetha alhamdulillah. Jaluk lagu di Pak. Lagu apa iki? Iki lagune Oke, biar Widya. Lagunya yang mana? Ayo toh, topi-topine metu. Pakai minyak wangi. Biasanya kau suka begitu. Saya cemburu. Saya curiga. Takutnya ada lain di sana. Ayo. Maju bebas. Rifnatu maju bebas. Rifnatu pancen. Bejo he. Ternyata suka begitu. Saya cemburu, saya curiga. Takutnya ada lain di sana. Lali-lali,
luar biasa. Ini ada bunga-bunga sosial dari Cakmat Sate. Kita doakan berkah selalu buat Cakmat Sate. Yo. Saweren ben ora kejedak-jedak.